Kumja English Shimna Amagi, census the yaoriba asoiba aranba ado, Semdoktrimakhei state asida delimitation ki Thabak Paikhatpa Yaroi Haina Warep Tongan ba Warep Manga, all political party ki meepham Loukhre Haina, NPP ki President Warep Loukhre. Supreme Court na handak Manipuri yauna Arunachal Pradesh, Nagaland amade, Assam ki delimitation, Tha Ahumgi Manung the Pangthok na ba order thokiba adu matang da kasi. Naurem thong the Labour National People's Party, NPP की conference hall द state असे लेरिबा political party खरगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखे मिफम अदु लोइरबा मतुंगदा मिफम अदु ग मरि लेनना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा NPP Manipur की president युमनाम जोय कुमार हाई NPP Manipur CPI Manipur अमते CPM Manipur न सिलगा फम किबा political party सिंगी मिफम अदुदा BJP अमदी कांग्रेस पार्टी नतना अतै political party सिंगी मिहुत अयामबना सरुक याखे मिफम अदुना state असिगे electoral constituency सिंगे Delimitation की मतंग द कुमना खनखे सुप्रीम कोर्ट न ताखिबा ऑर्डर अदुगी मतंग द कुमना खनरबा मतुंगदा अमतोइनि ज्ञानदुना पॉइंट मंगा यावबो वारेप अमसु लौखे पॉइंट सिंग अदुदे कुमजा इंग्लिश शुना अमगे सेंसस द याउर असोइबा अरानबा सिंग अदु सेमदोक्त्रिमाखै स्टेट असिदा डिलिमिटेशन की थबक पाइखत्पा यारोइ मणिपुर की डिलिमिटेशन की थबक असे अनौबा सेंसस के फिगर सिंग लेरबा मतुंग इंडिया पुंबगी ओइना लाक्लिबा कुमजा इंग्लिश शुना कुंतरुक पांगथोकदौरिबा डिलिमिटेशन असिदा ओइना चथाबियो हाइना सेंट्रल लेंगाक्ता ऑल पॉलिटिकल पार्टी न तक्षिनबा अमते हौजिक लमदम असे थोकलिबा इरांग असिदा मरम ओइरका हौजिक डिलिमिटेशन की थबक पांगथोकपदा फिबम चाखिरोइ हाइना वारेप लौखे लोइना पॉलिटिकल पार्टी खुदिमकना पुन्ना खुसमनदुना सुप्रीम कोर्ट चथरिबा लीगल प्रोसीडिंग असिदा इंटरवेनिंग पार्टी अमा ओइना सरुक याबा हाइनासु वारेप नखे लोइना ngasi मिफम अदुदा सरुक याखिदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मथंगी मिफम द सरुक यादब हाइबका लोइना ngasi मिफम असिदा लौकिबा वारेप सिंग असे एंडोर्स तौनबा होनबा हाइनासु वारेप लौखे लोइना ngasi ताखिबा वारेप सिंग असे थबक त ओंथोकनबा सब कमिटी अमा सेमकी हाइनासु मांगना मखा ताखे Supreme Court ताखिबा order हाइबदी within 3 months की मनुंगदा delimitation से within a period of 3 months from the side date tagiba taugiba sigi ka mari lenana abisida CSO mayam aduga from different kanode party digi masi matang reaction taw kholakpa si khoi khanaraga masida khoi all political parties meeting ama tawba darka oy tawraga maduda resolution ama pass tawga haibase jointly khoi thengnabana chungani haibigi wakhallonda adumain tawna convene tawba meeting ni ada meeting asida different connection koi party ki maru oiba leaders na magi opinion mayam ama express ori ngasi ki meeting se lakto party sing to request them to join the next meeting aduga asai gi koina mathak logriba resolution sing do madusu moi da endorse to you have gi adu mai request ama tawsi aina adu gi resolution ama su ta gi sub committee ama form torga aiba koi resolution mayam se into action when a talk about adu tanba yanabagi adu ki sub committee ama form to